you. Granny's coming to get you. Yes, Granny! Give me the cookies back. Give me the cookies back. Bravo. Ja pošao reći babo, ja na kraju kažem bravo. Ko onaj vaj. Evo ni ovdje nemaš takora. Prošli sam 4 minute ovdje. 4,5 minute. Ja evo, već blizu kraja. Mi ćemo to stići za 7-8 minuta, je kraj. Sad ću to opet neću prijeći iz prve. Logično, kad ću opet odneći, možda pašta, možda i neću. Počeli smo dobro. Počeli smo da ne kažem. Ne mogu se krenut budite, mazur. Evo, kad si glup si onda. Ovaj uvijek mora pasti, ko da je pijan. Ko je tebe budite napravio. Ako glupoga. Nije najstroj glup s koji ja. U stvarnom životu. Ovdje prošlo 72 sekunde. Neki priđu prije mene i govore kako je ovdje da ne mer prići, pa ja sam dal ja vam krivo. S njima da će ovaj baš joystick poživiti. Drugi put ću vidjeti snimat bez joysticka. Ne strah, lakše je nekako
sa joystickom. Nije, podvlačim šta sam rekao. A ovako može bude lakše. Sad ću tako i prijeđem stroje. Još pomislio da će ovaj pasti. Ja trebam tu 29 sekundi. I prije bi ja došao da se ovaj nije ovako napio. Ja, prošlo sam 7 minuta, mi ćemo ovo reći za 8, možda. Ili 9. Hajde. Kukizuka. No. Mislio sam ja danas da vidim, rekao, neću snimiti video za YouTube, pa haj. Evo, jes. A nisam mogu izdržati kad hoću da uvijek gledate vidim. Znači, dobro je bio, sve tako vi. To. Uvijek se barem ovo se film vrati. Ja, sad sam mi po minuta sam uspio ovo sve prijeći. A nek bude možda i 10 ili 9. Ipak ništa, hajde. Ništa, hvala ljudi što ste pogledali i... I... Ćao.